بله تماشاوان نجا اگر کمیسیون ایرو بریاری بده کو شانده که بشینه امرالیه و او شاند ده گملکه سر به بورسای و دور در باسی گراوا امرالیه ببین هفکاری من راوینستر که نهال نافچه یا گملکه یا سر به بورسای و کو شانده جورده چنه امرالیه راوین اگر هاتو ایرو بریار درکت دناوا چند روزان ده اگر هیا کو شانده کمیسیونه در باسی امرالیه ببه؟ لگوری که شدن کو برواد چن او لزو بزیا کو ایدی دوی او بریار درکه و ام دبینن کو پشتی کو بریار درکت احتمال که گله کی زیده دنوا دو روزان دجی او شانت سردانا امرالیه بکج برکو ایدی لانقره لسرانسری ترکیه بگشتی روجو اوایه روجو سرکه اوایه ایروجی و او بریار ایدی بیتا داینش بر که روجه که گله کی گرینگ هم جبو کردان هم جبو ترکیه هم جبو دیروکا و دولتی روزه که گلکی گرینگش برکو کسی که وکه عبدالله جلان کو اوا 5 ساله وکه تروریستی که هری مزن تی به ناف کردن و خلک که گلکی زیده لی سوره به و بریاره کو او ایرو ایدی تقاضاج پارلمانتوی در بکوه وکه محتاب تی قبول کردن بشک بیاوای دنرخینه جبر و یکیجی روزه و گرم و گرو سرکیه او نافچه بگمان د نووان 25 30 سال داوینده در روزه و کردان دا لسر زمان توای کردان جیه کی گلکی زیده ورگرتیه چما جبرکو اف در یک نزدیکترین خالن نزدیکی امرالیه کو امرالی گراوه که بچو کدنه و بهرا مرمرای دا پشتی کو اجلان امرالی هاته به جی کرن دما پارزر نوی یعنی مالبات نوی یعنی کسندن دچون سردان اوی جوه نافچه دست پیدا کرن سالن درج مپی وکه کوستر دبیست کوستر یعنی او کیشتی و یختا بچو کو چون هاتن دناو بین امرالی و نافچه دا دکر اف جیه کو نه افکار من نشانی واده ده دناو وان داران دا دناو وی کومه دارستانی دا قرقوله که هیه مالبات و پارزر و کسی کو دچون گراوه دهاتن وی قرقولی لوی داره کاری خباتن وان دهاتن کرن و پشت راجی به وی کوستری درباسی گراوا امرالی دبون لی او دمکه ام دزانه کو چون هاتن بریا ازمانی تکرن به تایبتی شانده دم پارتیه کو شانده که قربالغ چوبو جم چند جاره هر وکیدن کسندن ینکو دچن تین ده آستا پارلمنتران دابن اگر اواناج استنبولی به هلیکوپتره که امدزانه کو برف به امرالی و دچن اگر هاتو کمیسیون بریاردا مسئله یکالی بود دا کمیسیون جی بچه امرالی اگریه که گله که مزنه کو اوجی به هلیکوپتر درباسی گروا امرالی ببن وگرن سر روشا پارتیان جوخا مهپه دا آسته هری بلند دا سرو که مهپه دولت باشلی گوتو بو وندشن بچن و ناچن ازو دا ولی خواه امی بچن وی یکی را او بریاره کو بچکی نزلال ببو بیکاوی دنگدان سر بیکرن یا نهی کرن و هفدیتن ببا نبا جنشکی و وکر لیه هاتو دا روژه و کمیسیون دا جی گرد آخر ایرو دا ساعت دو دیان دا کمیسیون داوین جار ترین جبو دنگدانا وی که اول هف بجوه لگوری استاتستیک برداشت اف بریار دردکه و جبرکو مهپه ارینیه حتی راگاندن کو اک پارتی جی نیرنا خواه ارینیه حتی تی گوتن کو اندام اک پارتی یکول سر ناو پارتی ناو کمیسیون دا وی شانده کو هر امرالی جی بگره جی ناو وی جی حتی حاضر کرن اشکره کرن دویژن حسین یایمان سر ناو اک پارتی اوی ناو دا جی بگره هر وا دم پارتی جو خواه پشکرو آلیه که وی مسئله گلستان قلش کوچی سر ناو دم پارتی اوی بچه امرالی لسر ناو مهپی دیاره دا آسته که بلندتر داوی بشتاری چه ببه فتی یلدز جیگری سروک مهپی دیاره اوی دناو وی شانده دا جی بگرش برکود گوتره که خواهد دبیجه امی هرن واته دا آسته که گله کی بلنده ایدی هفدتون دیگل اجالان ام دکارم ببیجن که ایدی تقاض بویه هلا جهپی واج شده به جهپی دوی مسئله دا پچکی راگیشه پچکی کلکل دناو جهپی دا هیه او جهپی کو بریا 10 سالان د پروسه چوی دا دجبریا خو لسر صدمه کې داتانی کو او مسئله د بن
بانا پارلمانتوی دا نای گوتو بشکرین دگوت لازمه او مسئله پارلمانتوی بیتا گوتو بشکرین که همجی ببین آلیه کی و یکی و جاره مسئله راست لنوا پارلمانتوی بریوا دچه دنوا کمیسیون دا جی دگره لی ندیاره بیکا او دنوا و کمیسیون دا دنوا شانده که هر ایمیلالی دا جی بگره یا نه اساس دیاره که او دنوا دا جی نگرین جبر که دو گلک سپیکولاسیون حتی بون کرن لی ام دزانن که لگوری وان آگاهین که جنوا جهپی تین بشتار بونا جهپی بووی چوینی دنوا پارتی دا بس adama keşe engelleki mezin. Em dizanin ku serokê Partiye Özgür Özel pir nedij bere ku CHP ji nava vê şandê da cî bigre lê layenê ez bêjim nasyonalîst di nava CHP da dijberiyeke gelekî zêde. Bi taybetî medyayê nêzîkî CHP demeke dirêj dijberiyeke da asteke gelekî bilind da li hemberî vê proseyê bigiştî bi rêva dibin. Ji ber wê yekê jî ihtimaleke zêde ye CHP beşdarî wê çûyînê nebe. Lê CHP beşdar nebe jî hejmara wan endamên ku dengê erênî bi kar bînin ya wan partiyan têr dike ku şandek biçe seredana Öcalan bike êdî ji ber wê yekê em dibêjin pekezek ku şand wê biçe îmralê seredana Öcalan bike. Helbet di nava 5 salan da kesekî weke Öcalan ku îro di asteke wiha da guftugû li ser tênekirin da hevdîtin pêra bêkirin ya neyêkirin ji bo her kesî tiştekî nû ye ji bo her kesî tiştekî gelekî girîng û mehîm e rojeva Tirkiye bi giştî li ser vê yekê bi cî bûye niha çavê her kesî li parlamentoya saet duya komisyon kom bibe û biryara xwe heke vê yekê da ragîne wê demê em ê jî êdî li wê yekê bipirsin bi dû berseva wê pirsê bikevin bêka wê komisyon kengê biçe cem Öcalan ku beriya 30 salî gotibû ez li muhatabekî digerim û waya wê diyar bibe ka ew muhateb diçe îmraliyê yan naçe. Gelekî spas Rawîn Stêrk tu ji gemlikê ji ku ser bi Bursayê ve ye li gel me bû zor spas.